Assalomu alaykum yondagoni гиромӣ. Инак дастаи мунтахаби Тоҷикистон пагоҳ 2 июн дар Филиппин дар доираи бозиҳои даври дуввуми бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2027 ки финали он дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад, бо дастаи мунтахаби Филиппин вориди рақобат мегардад дар варзишгоҳи Кларк Сити ин шаҳр ва умед аст ки дар он пирӯзӣ ба даст меорад. ин вохӯрӣ яке аз бозиҳои муҳиме аст ки метавонад дар сурати ғалаба кардан яке аз дастаҳо мавқеи худро дар садри ҷадвали мусобиқа мустаҳкам намояд ва маҳз аз рӯи пешгӯии мутахассисон дастаҳои Тоҷикистон ва Филиппин дар ин гурӯҳ аз ҳама пурқувват мебошанд. Дар ин бора ба шумо мегӯем. новобаста ба ҳавои борониву номусоид дар Филиппин, футболбозони тоҷик дар варзишгоҳи эҳтиётии Кларк Сити машқҳои худро пачи сар карда бо рӯҳияи болида ба ин рақобат омода мешаванд. рӯзи 5 июн ба футболбозони муяссар шуд ки дар як бозии дӯстона бо дастаи мунтахаби Камбоҷа бо натиҷаи 2-1 ғалаба ба даст оранд, аммо бозӣ аз камбудиҳо орӣ набуд. Гена Шекеладзе, сармураббии мунтахаби мамлакат, дар ин бора чӣ мегӯяд? Значит, подготовка на 3 этапа мы с федерацией планировали и получилось так, что первый сбор в Катаре, недельный подготовительный, потом второй сбор уже в Камбодже с товарищеским играм, которые я хотел, чтобы дать молодым футболистам и у кого меньше, так сказать, игровой практики этим футболистам. И третье уже здесь основное, который завтра пройдет, и я думаю, что наша команда уже готова к завтрашней игре. Целиком я доволен сборами и профессионализмом в этом плане футболистам. Они хорошо готовились, очень хорошо работали и серьезно относились. И, слава богу, все здоровы и все готовы играть против Филиппинов. خب دوستان گرامی، از یک سوی اقیانوس به سوی اقیانوس دیگر میرویم. در امریکا نادر دوسماتوف، یکی از کارشناسان فوتبال که همیشه با ما بودند، قرار دارند و امروز ما درباره فوتبال دسته منتخب تاجیکستان میپرسیم. خوب هستید؟ خوب بیاید در این باره صحبت میکنیم. سلامت باشید اکرام، شما نازی سلامتون است. همه خوب؟ مخلصا خوب هستند؟ سلامت باشند و همه کلی مخلصان بردباری تمنا دارم در بازی آینده. با دسته منتخب فیلیپین بازی میکنیم و این بازی از همه اساسی است و شما با نزدیکی با کامبوجا بازی کردیم. شما این بازی رو دیدید، چی نظرتون است؟ بازی ما چگونه؟ سطحش بلند است، پست است، میانه است، چی است؟ تیم کامبوجا اونقدر تیم پرقوت نیست و بازی این رو نشان داد و تیم منتخب تاجیکستان با نظر من یک با 40% خود بازی کرد، برای که بسیار حیات نو بود. مربی و بازیگرای نو رو در آوردن به میدان و به نظر من نه همه تاکتیکی مربی رو اجرا کردن. یعنی شما گفتنی هستید که اینجا مربی توانست که بازیگران جوان رو خوب استفاده برد، آنها رو بسنجد و اکنون بگوید رستم یتیموف بازی نداشت اونجا، وحدت حنانوف، خوب احتم نظرов گروه بازیگرانی بودن که در قسم دوم به میدان آمدن. شاید از همین سبب هم باشد. بله، برای که بسیار بازیگرایی که چند سال در تیم ملی منتخب تاجیکستان نبودن، بازیگرای نو رو تکلیف نمودن و با اونها وقت دادن، ولی بسیاری بازیگرا اون وقتی که با وایو پیشنهاد کردن نتوانستن مربی رو چه بگم، همون اصول و تاکتیک بازی رو در نتوانستن در بازی نشان دهند. То, что касается Ахтама Рустика, мы дали им отдохнуть и другим футболистам, молодым и те, которые нуждались в кондициях,
дали им шанс против Камбоджи и наигрывали наши тактические схемы и хотели, что в обороне и переход в атаке, и с атаки в оборону переходы наигрывали на эту игру. Были ошибки, но против Филиппинов надеюсь, что эти ошибки как можно меньше будет. Филиппин бисёр тими пурқувват аст. Чихе ки мо медонем, тими Индонезӣ ки то ҳолиам шанси баромадан ба ҷоми ҷаҳон дорад, бохт, рӯ ба рӯ ба бохт гардид бо тими Филиппин дар бозие ки 1 моҳ ё 2 моҳ пеш буд. Барои ҳамин тими Филиппин бисёр тими пурқувват аст ва ҳама вақт бозӣ бо онҳо хеле мушкил мегузарад. дар ҳақиқат чунин ҳам ҳаст дар ҳайаташон зархаридон ё худ чихеле ки мегӯянд ки бозигарони легионере ки худӣ шуданду аллакай шиносномаи ин кишварро гирифтанд хеле зиёд ҳам ҳастанд. бисёр бозии калитӣ аст. Ин аз аввале ки вақти маълум шуд ки бо мо тими Филиппин дар як гурӯҳ ғалтид, муайян гардид ки бозии калидӣ ин бо тими Филиппин мешавад барои баромадан ба ҷоми Осиё. бо ҳамин қудрате ки мо дорем ҳайатро шумо медонед аллакай ҳайат хеле тағйир ёфтааст. 24 нафар дар ҳайат ҳастанд ва бо ин ҳайат мо метавонем аз ин гурӯҳ берун бароем ё ки ҳамин бозие ки аввалин аст, бозии рафт аст, ин тақдирсоз аст, ҳар дастае ки ғалаба кунад метавонад ба даври дигар равад. Ду бозие ки бо тими Филиппин аст, ҳамин бозиҳо тақдирсоз аст. Дигар бозиҳош ба як тараф гузаронда мешавад. Ҳамин бо тими Филиппин ҳама мушкил бозиҳои бисёр муҳим барои тими миллӣ аст. аммо Бо бинед дар ин гурӯҳ мо натиҷаи баланд ҳам нишон надодем. Агар дар даври аввал Филиппин 3-1 ғалаба карда бошад, мо ҳам дар душанбе ба зур 1-0 ғалаба кардем. Барои ман як савол ба миён меояд. Барои тими Тоҷикистон як мураббии психолог даркор аст. Ранги пештара Петр Сегер. Психологияе ки бозингарои мо доранд, аз майдагӣ мо чихе ки медонем дар тимҳо надорем психолог. Вақте ки як мураббии хуб мо мебурем аз дигар давлатҳо, шумо медонед ки ман таҷрибаи хуб дорам бо специалистои гурҷӣ ки мо ба Тоҷикистон меовардем. Мураббиёи гурҷӣ хеле хуб ҳастанд, лекин сармураббии тими миллии Тоҷикистон то Тоҷикистонро сармураббигӣ накард, таҷрибаи сармураббигӣ надошт. Барои ман як саволи калон аст. Барои метавонад психологӣ тайёр кунад ё наметавонад? Анамин аз ҳама муҳим амин аст. ман фикр мекунам ки аз дидгоҳи равонӣ ҳам бисёр хуб хоҳад шуд ва ин лаҳзае ки ман ба шумо таваҷҷӯҳ мекунам, метавонад Гела Шекеладзе инҷо баъди ғалаба кардаш қаҳрамон ҳам шавад, мисли ки Петр Шегерро ҳама дӯст доштанд. Мо ҳама бисёр хурсанд мешавем. Мо ягон дар зидди ягон кас нестем. Мо ҳама вақт барои ғалабаи тими миллӣ хурсандӣ мекунем ва мехоҳем аз таҳти дил ки Гела Шекеладзе планашро иҷро кунаду ба ҳама хурсандӣ биёрад. ташаккури зиёд барои як суҳбати самимиятон. ман мин баъд фикр мекунам ки бо шумо дар тамос мешавам. дар бораи дигар бозиҳо ҳам ба шумо хоҳем гуфт, чунки Осиёи марказӣ биёд Ӯзбекистон аллакай ба ҷоми ҷаҳон меравад. дигар дастҳое ки дар Осиё ҳастанд ҳоло муборизаро боз идома хоҳанд дод. ташаккури зиёд барои вақтатонро гирифтанд. бо умеди пирӯзӣ дастаи мунтахаби Тоҷикистон суханро бо шумо анҷом медиҳем. ягон гуфтание барои мухлисон дошта бошед, метавонед. Ба ҳама мухлисон ғалабаро таманно дорам. Ғалабаи муҳимро. Саломат бошед. Завтрашняя игра против Филиппин одна из важнейших игр в этой группе будет.
зависит от этой результата очень много. Оба команды, так сказать, знаем друг друга. В прошлом году мы с ними играли с другими составами, с более молодежным составом. И по статистике у нас не очень хороший баланс против Филиппин. Но сейчас мы на другой уровне, и я верю в ребята, что они 100% отдадут на завтрашней игре, и результат будет для нас позитивнее, и мы будем бороться за выход из группы. дӯстони гиромӣ ба дастаи мунтахаби кишварамон ки албатта обрӯи нуфузи Тоҷикистонро соли 2023 ки дар Қатар дар бозиҳои ҷоми Осиё ширкат карда буд ба дараҷаи олӣ боло бардошт ва ин навбат умед дорем ки футболбозони мо ба бозиҳои ояндаи ҷоми Осиё 2027 ҳатман рохат мегиранд. Бо ҳамин умедҳо имрӯз бо шумо ман хайру хуш мекунам. То боздид, худро эҳтиёт кунед.